Yung persenang baru iba Arden mula Basaiamoit. Sisyangi sokumen menang kapor sekapor ganang ni kisni ni yang isi sisya ia kecing san ia kecing roy bagus tak Roy sudah shor bagi gol dari kejung ni tol boleh nak penselai sibuk bag di Samla lagan thay sendram lagan nang say lagi kisah dan pendak yang hitam kejung tu boleh sibuk jaga dia nak visual arts tol boleh nak berkru nang asyuk kenyang putibet yang kesap kepong apa pergi dia dan boleh sibuk dia bertangin khana yai inorwai na mulai di Arden M yok nyau bai sobha banai kejirwai kejirwai